Ćao dragi moji, dobrodošli u naš novi video. Iskreno se nadam da će vam sve što danas budem snimala biti mnogo korisno. Svi mi u životu imamo te trenutke kada se uopšte ne osjećamo dobro i možda se to baš događa kada je napolju sve predivno, kada nas priroda poziva da pustimo korenje, da procvetamo i zamirišemo, ali mi nekako imamo tu neku situaciju ili bolje rečeno period u životu kada nam uopšte nije do toga. I šta bismo mi trebali da uradimo kad god se tako osjećamo? Ako pokušamo naglo da prelazimo iz negativno u pozitivno, ako pokušamo nekako da se stisnemo, da sebe nateramo da se osjećamo dobro, da izgovaramo, neke afirmacije srećne, da se smejemo kada smo tužni, to će samo prosto stvoriti neki kontraefekat u nama. Ono što mi uvek možemo da uradimo jeste da samo probamo da sednemo ili legnemo i da budemo sa onim što trenutno osjećamo unutar sebe. Nekada je prosto najhrabriji potez sedeti sa onim što ti se trenutno dešava. Sedeti sa tim negativnim mislima, osjećati tu neprijatnu emociju, osjećati taj neki bol u telu koji uopšte nije lagodan i prosto kada iznesemo na površinu, kada prosto vidimo kako se osjećamo, priznamo to, onda smo spremni to da pustimo i da se osjećamo mnogo bolje. Ja ću se danas potruditi da ništa ne bude mnogo teško. Ova mala hrkalica će nam možda smetati sa svojim hrkanjem, ali nemojte se ljutiti zbog toga. Ja volim kada je ona tu, nekako još bolje mogu da snimam videa i još više da se opustim, a onda da i vama bolje služi. Hajdemo da se mi lijepo opustimo u udobnom sedećem položaju. Smestite se, probajte malo danas da se namestite tako da vam bude ugodno. Možete da uzmete ovako jedno zarolano ćepence ili jastuče i da sednete na njega. Hajdemo mi sada da sklopimo dlanove ispred srca, da zatvorimo oči, da probamo da napravimo jedan duboki udah i još dublji izdah. Otpusti. I duboki udah. I još dublji izdah. Pokušat ćemo još 2 puta. Udah na nos, izdah na usta. Ovaj izdah možete naglasiti. I izdah. Odlično, fenomenalno, bravo za vas, ovo je prvi korak. Hajdemo mi sada nežno i lagano da primetimo samo kako se naše telo osjeća u ovom trenutku. Gde nas to najviše boli, gde osjećamo tenziju, napetost ili možda nemire. U kom delu tela imamo mali problemčić. Koji deo tela nas sada poziva da ga opustimo? Odlično, samo primetite, recimo ako je to donji deo leđa, prebacite fokus na donji deo. Ako vam je lakše, možete se i dotaknuti recimo za donji deo leđa, drugi dlan na grudi. Hajmo jedan dubok udah. I još dublji izdah. Otpusti. Odlično. I idemo još jedan dubok udah. I još dublji izdah. Odlično, bravo. I onda ponovo vratimo dlanove ispred srca. Otvorimo lagano oči. Dobro. Spustit ćemo sada nežno dlanove na kolena. Znam da vam možda danas nije do nekog preteranog pokreta, ali hajdemo mi malo bar da probamo da promasiramo ramena. Možemo to uraditi laganim kruženjem ramenima unazad.
probaj sada ponovo da aktiviraš svesno disanje, duboki udah i još dublji izdah. Zatvori oči. Kad god zatvorimo oči, onda smo više prisutni u sada. Odlično. Hajmo malo da kružimo unapred. Samo otpusti napetost. Diši duboko. Odlično, bravo. I još jedan udah. Nežno i lagano otvorimo oči. Bravo. Možemo sada malo istegnuti, protegnuti noge, ispružimo jedno i drugo, malo promasiramo kolena, butine, skočne zglobove, malo stopala desno, levo, odlično. I onda se ponovo vratimo u udoban sedeći položaj. Ukoliko vam možda nije ovako ugodno, možete preći i na kolena. Dakle, sednete u kajlični sed i primetite da li će vam tako biti ugodnije. Odlično. Hajdemo mi sada da probamo na udah da raširimo ruke. Polako. Idemo udah, brojimo do 3. 1, 2, 3. I onda dubok izdah, također brojimo do 3. 1, 2, 3. Zatvori oči. Hajmo zajedno. Udah. 1, 2, 3. Izdah. 1, 2, 3. Ponovit ćemo još 2 puta. Udah. 1, 2, 3. Izdah. 1, 2, 3. Bravo. I vratimo ponovo dlanove u centar. Odlično. Ako nam sada u ovaj trenutak dolaze možda neke misli koje prosto ne možemo da usporimo, prosto šalje mnogo informacija, probat ćemo sada da se fokusiramo malo više na telo. Odlično. Zatvorenih očiju spustimo ponovo dlanove na kolena i probamo sada uz udah da spojimo palac i kažiprst, a zatim izdah spojimo srednji prst i palac, udah spojimo domanji i palac, izdah spojimo mali prst i palac. Odlično. Hajdemo ponovo. Zatvorimo oči, udah spojimo kažiprst i palac, srednji prst i palac, domanji prst i palac i mali prst i palac. Bravo! Hajmo još jedan krug. Udah, spojimo palac i kažiprst, srednji prst i palac, domanji prst i palac i mali prst i palac. Bravo! A zatim ponovo otvorimo oči. Stavimo jedan dlan na grudi, podignemo lijevu ruku, savijemo je, probamo da spojimo ovako palac i kažiprst. Zatvorimo oči i probamo samo da primetimo kako se mi to sada osjećamo. Da li smo možda u ovom trenutku ranjivi? I ako jesmo, sasvim je okej da to sebi priznamo. Da kažemo sebi možda jasno i glasno da mnogo sam povređena, da mnogo sam ranjiva. Ili možda da izrazite jasno i glasno ono što sada o sebi osjećate. Ako ipak ne možete da primetite šta osjećate, a uopšte se ne osjećate dobro, hajdemo sada, otvorimo oči i probamo sada malo da pokrenemo naše telo. Kad god osjetimo da nismo dobro, dakle ima neka emocija u nama, ima nešto što je tu, ali mi prosto ne znamo da li je to ljutnja, da li je to strah, da li je to tuga, bes, bilo šta. Pokretanje tela će nam pomoći da to nešto izađe na površinu. A zatim uz relaksaciju i svesno disanje mi ćemo to probati da izbacimo iz sistema. Ako vam bude trebalo da malo zaplačete,
slobodno to učinite. Suze su nam jako velik dar koji nam pomaže da se pročistimo i nekada će jedna tura svesnog plakanja jako mnogo toga učiniti. A da bismo došli do toga, kažem, moramo se prvo malo pokrenuti. Hajdemo sada na udah, raširimo ruke, izdah, savijemo ruke i spojimo palac i kažiprst. Zatvorimo oči, a pre nego što zatvorimo oči, moramo da vidimo kako se vežba izvodi. Samo malo ljuljamo se desno, levo, zatvorimo oči i probamo da dišemo duboko. Ovo ne radimo uopšte brzo. Možemo udah nos, izdah usta i udah nos, izdah usta. Odlično. Hajmo svesno i polako, malo da se pokrenemo. Prijaće nam. Odlično. I još malo, izdrži, možeš ti to. Otvori sada oči, ruke pored tela. Probamo kao da trčimo u mestu. Također zatvorimo oči i dišemo duboko. Hajmo udah i izdah. I udah i izdah. Odlično, bravo. Uvek pohvali sebe. I danas budi tu za sebe. Koliko god je teško, bit će sigurno bolje. Odlično. I otvorimo oči. Ajmo sada udah, izdah, ruke ispred i vraćamo ih u nas. Malo se i rotiramo svaki put kada vratim ruke. Ne morate uopšte brzo. Dakle, koliko možete danas, dajte svoj maksimum. Znam da vam nije do nekog pretjeranog pokreta, ali malo ćemo, nećemo puno. Odlično. I hajmo ponovo. Diši, udah, izdah i udah i izdah. Zaustavi se, zatvori oči, sklopi dlanove ispred srca, udahni duboko i izdah kroz usta. I udah i izdah. A zatim otvoriš oči. Bravo, fenomenalno. Hajdemo sada polako da pređemo u sedeći položaj. Noge će biti ispred, nećeš mi smetati, ne brini. Dobro. Hajdemo sada ovako, probamo da izdužimo kičmeni stup i probamo malo da raširimo noge. Koliko možemo, namestimo se. Odlično. I na udah probamo samo malo da odemo u pretklon. Ako možemo, izdužimo kičmeni stup, zatvorimo oči, stopala su ovako u fleksu, da nam bude lakše. Hajdemo samo malo da spustimo glavu prema dole, ne skroz, da ne istegnemo mnogo vrat. Na izdah glava je dole i udah oči zatvorene, podižemo glavu prema gore. I izdah prema dole i udah prema gore. I izdah. Naglasi izdah slobodno i udah. I izdah. I udah. I izdah. I onda opet udah. I vratimo se do centra. Otvorimo oči, savijemo jednu nogu pa drugu. I sada malo približimo kolena prema sebi kao i stopala. I probamo sada malo samo da zagrlimo sebe i da spustimo bradu do kolena. Naravno malo i savijemo glavu, zatvorimo oči i primetimo sada da li možemo da osetimo ono što je u nama. Da li možemo da se povežemo sa tim, sa tom možda tugom, sa tom ranjivošću, sa tim osjećajem da stvarno nismo dobro
Kad god se ovako savijemo, onda prirodno tijelo krene da izražava sve ono duboko u nama. Odlično je, samo budi tu sada za sebe, malo se zagrli. Kada smo sebi podrška, onda će nas sigurno i drugi podržati. Dokle god nismo sebi podrška, ne možemo da očekujemo ni od drugih. Odlično, bravo. I samo probaj da izdahneš što dublje. Samo pusti sada prošlost. Pusti sada budućnost. Budi u savršenom sadašnjem trenutku. Odlično. I koliko god da je teško, samo nastavi da budeš ovdje i sada. Primeti sada svoja stopala na prostirci. Primeti svoje savijeno telo. Osjeti čvrstinu na kojoj sediš. Osjeti malu toplinu sada u grudima. Odlično. I onda osjeti ono što osjećaš. Možeš primetiti misao koja je došla i nemoj se vezati za nju. Fokus, ako možeš, na dah. Primeti svaki udah i svaki izdah. I udah kroz nos i izdah kroz usta. Bravo! Nadam se da ste sada spremni da polako podignemo prvu glavu. Otvorimo oči i izdahnemo. I vratimo se ponovo u sada. Bravo! Preći ćemo sada u položaj deteta, ali prvo pređemo u položaj karličnog selja. Uzet ćemo ovako jedno zarolano ćebence, stavit ćemo ga ispred nas i sada potrudit ćemo se da raširimo noge, da nam bude ugodno. Možemo ispojiti palčeve. I u ovom trenutku želim samo da spustimo čelo malo na zarolano ćebence. I da probamo prosto da se malo opustimo. Hajdemo zajedno. Na udah spustimo samo čelo dole. Namestimo se. Ruke će biti ovako savijene u laktovima. Ja ću se malo ovako okrenuti ka vama da me vi bolje čujete. A vi slobodno oslonite čelo, namestite se tako da vam bude ugodno. I hajmo sada samo malo da dišemo duboko i da probamo ovako malo da se opustimo. Ako nekome prije, možete ruke malo više ispred, oslonite se na laktove, dlanovi su na prostirci. I hajde sada da probamo samo malo da se povežemo sa našim dahom. Na svaki udah možemo brojati do 3. Izdah brojimo do 4. Izdah može ponovo biti kroz usta. I udah brojimo do 3. I izdah brojimo do 4. Nastavi. Odlično, nemoj sebe osuđivati kako god da se sada u ovom trenutku osjećaš. Samo probaj da si ovdje i sada. Odlično, nastavi da dišeš. Primeti da li ti je ovako malo prijatnije. Odlično. I još jedan udah. I još jedan izdah. Bravo. Hajmo sada polako da podignemo glavu i da probamo da sklonimo ovako zarolano ćebe sa strane i da se vratimo opet na čelo i da malo samo promasiramo čelni deo. Spusti čelo dole, ruke su tamo gdje su i bile.
I malo masiramo čelni deo. Trudimo se sada da još dublje izdišemo. Odlično, bravo. Nastavi. Možeš ponovo pri svakom udahu brojati do 3, a pri svakom izdahu brojati do 4. Bravo. Šta god da te u ovom trenutku muči, da li neka situacija iz prošlosti koja je ostavila tragove ili možda nešto što treba da se dogodi u budućnosti, nemoj da brineš. Probaj da budeš u sada. Sve što je prošlo, prošlo je. A sve što mislimo da treba doći, samo mislimo. Možda ne dođe, a mi propustimo divne trenutke koje smo mogli da doživimo. Odlično, bravo. Malo ćemo se još istegnuti, ruke prema napred. Odlično. Podignemo sada glavu u jednom trenutku. Tu je i Maja. Ona nam je podrška najveća. Podignemo glavu i istegnemo se. Osjećamo sada istezanje ramena. Ajde, udahni duboko i na izdah spusti ponovo čelo na prostirku. I opet udah, podigni glavu, istegni se, gledaj pravo. Ako imaš kucu ili macu ili nekoga, slobodno pogledaj tog nekoga. I udah, i izdah, spusti čelo na prostirku. Bravo. Odlično. Ajmo sada polako, dlan po dlan, prst po prst. Idemo mi lijepo prema gore. Odlično, bravo. Istresi, jedna ruka preko glave, pa druga. I udah, i izdah, i udah, i izdah, i još jedan udah, i još jedan izdah. Bravo. Vratimo se sada ponovo ovako na kolena. Hajdemo malo samo da još promasiramo kičmeni stup. Udah, savijemo kičmeni stup i glavu. Izdah i izvijemo se. Ovo radiš onako kako možeš. I udah, osjeti svoje telo. I duboki izdah, otpusti. I udah. I izdah. I još jedan udah. I još jedan izdah. I onda se vrati ponovo u centar. Sklopi dlanovi ispred srca. Primeti kako si u ovom trenutku. Da li si možda malo bolje? Udahni. Izdahni. Otvori dlanove, otpusti. Bravo. Hajdemo sada da ponovimo one vežbice s početka. Da primetiš da li sada malo bolje radiš. Odlično, bravo. Ima jedna zanimljivost vezana za pse. Zašto su psi, recimo, mnogo srećniji i rasterećeniji od nas? Recimo, psi žive u sada, dakle u savršenom sadašnjem trenutku. Maja je jutros bila malo bezobrazna, pocepala je neke papiriće, onako na paran parčad. Ja sam je malo samo izgrdila i ona se, vidim, tada mnogo na mene naljutila. Nije htjela uopšte sa mnom da se mazi, igra i nije uopšte dolazila do mene jedno dobrih pola sata. Onda nakon pola sata je došla i sve je bilo kao pre. Mi ljudi imamo jako veliki problem što uopšte nismo kao oni, a trebali bismo da budemo. Kada se dogodi neka situacija koja je za nas mnogo teška, nismo naučeni da odmah to proživimo. Dakle, ako nas je neko uplašio, neka situacija, u redu je da osjetimo strah, da osjetimo u tom trenutku da nam se znoje dlanovi, da nam podrhtavaju kolena. Jednostavno da osjetimo taj strah, da ga propustimo kroz telo i da taj strah ne pravi te blokade u nama.
Jednostavno mi kada se nešto desi, mi to progutamo, zatvorimo se i onda to kasnije krene da pravi probleme, što psihološke, mentalne, i onda dolazi naravno do telesnih. I zato je jako važno učiti da osetim odmah ono što osjećam, da naučim da izrazim, ne moram odmah pred ljudima, ali mogu kada sam sama, taj dan, drugi dan, i sigurno ćemo biti mnogo zdraviji. Hajdemo mi sada da se vratimo na vežbice. Na udah raširimo ruke, na izdah savijemo ih, spojimo palac i kašiprst, zatvorimo oči. Probamo sada samo malo da se gegamo desno-levo, udah nos, izdah usta. I udah nos, i izdah usta. Hajmo zajedno. Zastani, udahni i na izdah. Probamo kao da trčimo, zatvorimo oči ponovo. Ajmo, primeti da li možeš dublje da izdahneš, nego malo pre. I ako možeš, bravo, samo nastavi. Odlično. I otvori oči, hajmo napred, pa unazad. Bravo, diši. I vrati se u centar. Sklopi dlanove ispred srca na udah. Ruke prema gore i izdah. Ruke prema dole. Hajmo ponovo udah. Ruke prema gore i kada ponovo dođemo do centra, probamo sada što snažnije da zagrlimo sebe i da spustimo malo glavu ka dole. Odlično, primeti sada kako se osjećaš. Dozvoli sve ono što osjećaš, sve ono što je mnogo, mnogo neprijatno. Samo dozvoli, neka se izrazi. Hajmo podići glavu, oči zatvorene i ponovo raširimo ruke. I na izdah ponovo se malo zagrlimo, spustimo glavu. I u ovim tako teškim trenucima tu smo za sebe. Ne bežimo od toga kako se osjećamo. Samo primećujemo svesno i mnogo smo prisutni. Odlično. I kada osjetimo da smo spremni, lagano otvorimo oči. I na izdah, ruke dole. Ajmo ponovo udah. I izdah. I udah. I izdah. Odlično, bravo. Otvorimo oči. Primetimo kako se sada osjećamo. Da li smo uspeli bar malo da zaronimo unutar sebe na jedan mnogo, mnogo nežan način i da se makar na nekoliko minuta ne osuđujemo, da ne bežimo od onoga što duboko osjećamo i da budemo u miru sa tim. Želim vam da ne odustajete od sebe apsolutno nikada i isto takođe vam želim da uspešno prebrodite ono što vam se sada događa, da pronađete šta je ono što mora napolje, da to pročistite i da date životu novu šansu. Život je stvarno lep i vredan, ali takođe zahteva da se s vremena na vreme zaustavimo, da proverimo kako se osjećamo i da to rastresemo i da onda samo nastavimo dalje. Život nije uvek cveće i proleće, život zna da bude težak, a kada bude težak, hajde da naučimo
kako i to da pređemo i kako sa obe noge na zemlji da probamo sve da prebrodimo. Dragi moji, hvala vam. Želim vam od srca sve najlepše i vidimo se u nekom novom videu, ja i moja divna hrkalica. Ćao!